voin hi August ni sang ni le som ni pali zir top ni nia tun huna yan khovel pum huap chanchin thar lang sar tak tak thu beng ver tak tak takan ron tar lang le don ani Iran ram ho to luber supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chuan anram khopui Tehran missile manga Hamas ruai tu Ismail Haniyeh thani wangin phuban ladon ti asoi nuwa Israel beiled na tur thupek ati chuak ni in media lam chuan an tar lang Iran Supreme Security Council in nilai ni zinga emergency meeting an nei na a Khamenei hian Israel beiled na tur thupek hi ape chuaka Hamas ruai tu lu tha ani thu puanzar ani nu loka beiled na tur thupek hi achua ve ngalani Khamenei chuan hemi ma hian amimal website a thu achua Israel chu he thil thenga wang hian anchunga torna le remna tok tura impua cha turin alo volok to bok IRGC chuan thu chua pani an siama nilai nia Haniyeh le a bodyguard pakhat Tehran an chen na mun beina than ni chungchanga Israel chu mo phurtu ningein apu ani Haniyeh le a bodyguard chu anram mi ta chuan an uin an sun leti an soya heiba ka Haniyeh hi Iran president thar Masoud Pezeshkian rin omna thu tiam lak na a telve tura so mi poimo zinga a telve nge tian soibok Hamas ruai tu hian ahma point Iran hi alo tlo fo to thina IRGC ta chuan rol rala chet nei andem leti soin khovel dan le inkai roina paljut na ani thule Israel chuan hremna le chanlet na hreom tak Iran laka tangin andon ngei anrin thun soibok Iran President Masoud Pezeshkian po in social media platform lian X-a Haniyeh thi na chu ator pui thu soin Iran chuan aram chunga chanvo le za omna ta humhim turina beizel don ti in Israel te rol rala an chet na le an khosak dan te nom tak chu adem thu atar lang bokane South Korea Red Cross chuan tun nai ruwa surna sa wangin chiat na tok tu North Korea ne na chom dol na thon lut turin anin pe ten tar langa hi ram pani in kara thil thleng khat takani South Korea Red Cross chuan anram tu nei tu te chu North Korea in chom dol na anma mole tranpui na thon ani dan tur soi ho turin anin pe ti atar langa anin huam thu an soi hi North Korea lam chuan an chan le thoya be sei ten tar lang bok South Korea sarkarin an thenom ram tranpui anin huam thu hi South Korea Unification Ministry chuan apuanga Red Cross chuan an bo zui ani North Korea marthlang lama tun nai hian ruana sa takina sura sinui zu le weizu region a chenna in sangli chuang tuilian chuan atichim meka North Korea state media chuan heng thu hi atar langani tuilian wanga thi hi mi sang khat za an tling to ne tarlan ni in mi sang khat zanga chuang chin thriat lawin tuilian awang hian anom mek to boka Kim Jong Un chuan tuilian thlen na mun atlo to a chiat na thlengin a ngong ta chu ator pui thu a soibok North Korea khopui Pyongyang paltlanga luang tedung lui chu alen lo nan tuilian ven na tho me kaniti state media ta chuan an tar lang bok North Korea le South Korea hian tun hnai boina an nei ranga wangin North Korea hian an melma le thenom ram tranpuina pek an tum hi an pom do nem ti hriatala ni lawa South Korean inbiak na nei anin huam thu po hi an la chang let lawani Myanmar sipai sarkar chuan emergency puan mek chu tharuk chunga tan po sei chun zoma ni le ta July ni somthum pakhat ni lai ni khan tharuk chunga tan an po sei le thu hi puan zarani emergency po sei hian in thlan nei hun tur chu ati khot lai le don ta ani sipai sarkar hian civil sarkar thu nei na an ne chu nuwa emergency puang zui ngalin kumni chungan puan nuwa po helpol chet na ala hluar zela wangin po sei chun zoma ni tian soya an ram min thlan pui nei tur po an la huai hot thei don lo tian tar lang bok sipai sarkar thunun National Defense and Security Council chuan lungrual takin tharuk chunga tana state of emergency po sei chu apoma sipai ho tu min ang hleng chuan emergency chu in thanrin tlak le dik an nei theinan po sei ngai ni in a soi sipai sarkar hian in thlan hi nei nge an tiama a hun tu ro la soi chiang loin kumsang ni som ni panga bo sai man an tumani Myanmar a hian kumsang ni som ni pakhat February thla a sipai ten thu nei na an chana tangin tual chung boina ala thleng chun zom renga ram chung borok ala ral muang theilawani mipui sarkar kumsom chung ding to pai thla ka ni chudu lowin mipui te chuan lung oi lo na na sa takin an lan tira sipai sarkar chuan heng mi te hin na takin adole tani
sipai sarkarin kumsang ni pariata dana siama chuan tharuk chung o tur state of emergency zo huna athara in thlan nei tura danjam ni in he dani manlan rengti sipai sarkar chuan antar dang boka ma se census kalpui angaya wangle na tho turan la neya wangin emergency hi po sei ani kan thenom ramte andin hun sang han thlir chuan India ram hi chu kan la van nei hle ani US Vice President Kamala Harris chuan US President thanna nei tura party candidate ni turin Democrats Party delegate thlop na amu thle a nimin khan an party IOA candidate tur thlanna hi anneya chu tu omlovin athlin mayan ringani Democrats delegate sangthum zakwa somni pathum chuan Harris an party IOA ding tura anduna petition an thelu to a hemi baka hian delegate zinga zazela somko pakwa chon Harris an thlopti Democratic Party chon an tarlang bok Democratic National Committee DNC Chair Jamie Harrison le Democratic National Convention Committee DNCC Chair Minian Moore de chon thu chuin trom siamin an party Iowa ding tura chu thei turin delegate zathum thlop na mu candidate dang an omlo tian tarlang Kamala Harris president in thlan chu tu tur ani ti hi official in puanala nilova nimina tanga karle thotran ni thlenga nei turani Democratic Party IO tur ti chianna virtual roll call a vote thei tur hi Harris lo midang chop chu ani thei don talawani DNC le DNCC chair te chuan delegate Harris an thlop thale a president in thlan chu tur an thlanna an party chuan lungrual takin malaman panzel thu an soi Palestinian Firfiak por Hamas suan an political leader Ismail Haniyeh chu Irana tha ni ti nimin piakhanan puanga Haniyeh hi thole nia Iran President Masoud Pezeshkian laglu na telin a chena in lama akir nuwa Israel chuan an kaplum ta ni inan soi kan unau pa ho tu pa pasal tra Ismail Haniyeh kan movement ho tu chu president thar laglu na tel nuwa terana a chen na muna zionist be na wangin athiani ti in Hamas chuan thu chua an siama Iran Revolutionary Guard chuan Hamas ho tu pa thi tu hian puang ve boka terana a chen na mun chu be ni in Haniyeh le ama veng tu pakhatan thi ti antarlang kumsomruk pani mi Ismail Haniyeh hi kumsang ni som pasari khan Hamas political bureau ho tu pa ta na than ni in Khaled Meshal thakani Palestinian ram politics anu ma nei lian tak ni in kumsang ni parukan prime minister na lo chel to boka Haniyeh hi Palestina chenglowin Turkey le Qatar ate abiru thina kumsang ni som pakwa atangin Qatar akhosa ani Palestinian Paul rang ta chu in lai chin na tha anei pui theya heng zinga hian Hamas mel ma po antelani kumsang ni som paret kan US Department of State chuan Haniyeh hi firfiaka apuang ani Haniyeh fapa pathum Hazem Amir le Mohammed ta chu April ni som khan Israel be na wangin an thia hemi trum hian atu pani achantel bok Israel Minister of Heritage Amichai Eliyahu chuan Hamas ho tu pa tha ani chu khovel bal lo then faidan tur dik takani atia hetianga kan che thian remna kan nei theyanga remna du te nena kan chen ho theinan kongka ain hongzau sut donani ati Eliyahu chuan Haniyeh thina wanghian khovel chu ama ain tlemin athadeu ni in asoya Israel hian October ni sari sang ni somni pathuma Hamas ten Israel an bewang khan Ismail Haniyeh hi tha Hamas pol chun wai chimi vek alo tiamani Israel chun Haniyeh tha ani malok hian Beirut building pakhatan beina Hezbollah military commander Fouad Skurt an thatni in soya Hezbollah lam chuan an how to thi thu hi an lapuang lowa ma se Israel in abe building a hian a nge ni in soi Skirtsi Hezbollah commander senior Bernie in Karliam ta Kartop lama Hezbollah ten Golan Heightan beya Israel mi somchong thina khan mo phur tu bera Israel chunan ngaya Hamas de Hezbollah ho tu te tha anni nu hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan security cabinet meeting a ko ngal Hamas lam trang khovel ramdanga Hezbollah le Houthi helpol te chuan Haniyeh tha ani chu andem thun tar langa Qatar, Turkey, Malaysia, Russia le Iran ramshoi tu te chuan Haniyeh thina chungchanga hian thu chu an siam ve bok Russia Deputy Foreign Ministry Mikhail Bogdanov chuan Haniyeh thina chu politics wanga in tha na ani ti in pom thei ani lowatia he thil thleng hian borok thalo zo ka thlen don ni na soibok
an ho tu pa thi na chu an ngoi san mai don lo ti Hamas chuan soin an chang let ngei dona Hamas Political Bureau member Musa Abu Marzuk chuan Ismail Haniya tha an ni dan chu mido jep thil te ani ti in chan lowin a om lovang te na soibok Iran ram ho tu luber Ayatollah Ali Khamenei po in Iran chuan Haniya thisen phuba ala ka ngai ani ti in Israel chu hremna pek atiaba hremna na tak dong turin lowin bo sai ro tin Israel avobok Iran Foreign Ministry chuan Haniya martar na chuan Iran Palestine le Israel do dal tu te inzomna ati nge zual pha don ani ti in asoi ve bok ani khamichin kha tuntuma tan chuan du tok le ta phot ila kan channel kan video te kan delete veka wangin min unsubscribe ula sub la ula notification ka on ula tiang chuan kan thil post thak ta khen mule zel thei don ani in zawain ni man no vek ula